iya nga Kanu ka jing ikmen Haba pipit siya nga Bro, Dang Samla limlong sa amalan film. Kani ketika YouTube channel kembang tumai yang terpakai di iarap lagi. Hakani ka YouTube channel ngin sa release version hi ya kawai ka music video mulai Dang Samla. Sngewbha perlu ban iarap lagi ban support lagi. Ya, Dang jong kani ka YouTube channel kada Sam 15 entertainment channel. Kajing wai bangin sa release version kada Dang Samla. Let's go ban iarap lang ban share like and subscribe. Ilayo iminta Ilayo iya nga Baby baro Ding juga kali pemain sokmi ngadon hani minta berbicara bah nak kalian juga Sam 15 entertainment channel kali ke channel kepada 8 mi tumai do wave samla bakateng sambok lang million umlong bosong besaha mulai umlong but kali ke channel kepada tumai juga mi no shen ya kawai ke music video bila sepang jing Shat kepada akateng Dang Samla la shimenta kani music video da i Rebecca Shabong kum inong ruai but inong Shat but kum julu i parajungi but na kaliang inong ikai Shat na kaliang ikan hai i jenita sokme i malang kaman kum i choreographer but ka group jung i na kaliang ikan hai nakaliak sinlang pan lasimta lo Lawrence lendo tatiang nakaliak sinlang pat ka group jung de ya kani ka music video la lendo lo samla daya next cam kar but uni samla wala during to pun tadi ki music video but kumju ki kasi series ki badan ha YouTube channel ngari way na ki nong pin yang kani ka music video but ngadap daga jingmen ko kharu ba ka kam kalong ko ba bajok but ka ba ihun sisa but ha ba ngapai ya kani ka music video ngadap daga jingmen ko kham but ngai ru ba kalong ko ba italan na ka ban jong pi ki nong pe ti kum way nong I'm same ba nong kursan yau ni samla ngapu jing kerpat ka ba kerpang ya pi kino ki bai pa ba no ki baju ai jing ka shan ya ki wei pat ki music video kum ju ru ya kan ki music video ba pin ya pe ya kan ki video but inda ka ba pi ya like but share but subscribe but ai ru ya ki comments ki jong pi kum ka jing ai min sim ban ka shan ya ni samla nang bu la ban ya sakman da ka ba pin mi ya Iwi pat ki music video khublei shibun Pilayo iminta Pilayo iya nga Kanu ka jing ikmen Haba pipit siya nga Khublei pibaro kakateng jang kare jing ita sokme mat nga jang asa po mau frem mat nga day way na ki choreographer kani ko ka music video ka ban submission ka kateng jang kani ka music video kare Dang Samla but nga day ru iwe na kinong Shat kani ka music video but kani ka music video ngia dan ki kantay ko ba nyong mat khublei pibaro teng jong ari Lawrence asin tatiang ngasong asa laban but kani ka music video ngashim menta kumu choreographer juru kumu dancer bahaya kani ka music video na kalian sedang ngedon sangut total but kikin thai ngedon nyawut but iwe child artist bahaya kani ka music video la ai kateng Dang Samla khublei pibaro kakateng jong kate Rebecca Shabong ngasong asa malai mo da piki dong nong patang but ngadai ru inong rai jong kani ka music video kumju ru inong Shat Ya kani ka music video ngi sa palai ha ka channel Sam 15 entertainment channel. Baru ya daga jing sngoret ya pibaro pin like share And subscribe. and comments. khublei shibun We should